A lipo sam ti rekao da je učiniš od leda. Ledene skulpture, svaka budala to može raditi, a samo genijalac može transformirati 200 kila sirovih hrakburgera u veličanstveno umjetničko djelo. Da. Prostor smo uredili. A šta je sa muškom? Koraljka hoće neki bend koji se zove Uplakani dečki. Uplakani dečki, to mi je omiljeni bend. Naplaćuju 1.000.000 kuna samo da se pojave. I to ako pjevaju na matricu. Tiska neki fan, a? O, da, znam sve njihove pjesme. Kažeš sve i znaš, a? Kupi vaku pilu za rođendan. Bilo bi cool da ti je stari cool, ali nije. Nije, opet će mi opet kupja pernicu. Još malo i tulum počne! Vratio sam se, gospon Klještić. Služba mobe, pa nisi ti tako dugo. Idi je poklon za koraljku. Uskoro bu došel kamion s poklonima. Evo je dolazi gospodine Klještić. Svi na svoja mista! Sretan rođendan! Dobili ste curicu! Čača, ajme! Stare kokice, fuj! Ima okus po prljavoj vodi. To i je prljava voda. Od sam to ka ja! A još sam i od hrakburgera, ajme crni čača! Morel torta! Bar torta liči na nešta. Madi od kartona, čača! Ma je, al nu preljiva! Onda 16 jadnih tuluma zaredom. To je novi rekord, ha? Cure, idemo odavde. Čekajte, nemojte ići! Čača je pozvao uplakane dečke. Jel da, čača, da si zva? A i bolje od toga, ali... Žep! Moje dame, ne trebaš biti mudrac da bi koristio rubac. I vrti guzu ja, o ja, o ja, o nek se zna. To nisu uplakani dečki. Ne, nisu,